işlerini size tanıştırmak için bizim Kadınlar Evi Memleketlik Administrasiyasının başlığı basarılı. Onun ki oturan jigitimiz Kızılkaya şaharının vitsemeri Yılan. Evet. Çamanıkları özleyen жақсы niyetleriniz var. Mına sizlerden kelip kolduğumuzlar bilen kuda kalasa baykoçu olmanızlar bilen sizler bizi koşun ağızsızlar. Doğru bizden janağı mazarımızdağı, bazarımızdağı suğumuz, içken suğumuz, jutkan havamızdağı barlığı bir. Şunun için mına sizlerden kaydıger mamule kılmay bizlerge mına şaylıyor katışı oturasılar. Sizlerge dağın işinizlerge ilgilik. Kuda kalsa mına sizler bilen жақшынақай şaylıyor ötkür özleyen жақшы niyetleyimiz. Biz mına sizlerden obla administrasiya, raya administrasiyalar bilen birgelikte köplügen iş şaralarda kılıp dağışı. Eki mamleketin dostluğu boyunca da köp iş şaralar ötürdü. Bundan arı suda karım katnaşta olalım. Yosonlarımızda birgelikte жақшы amana sebep görelim. Rahmet. Avvalo saylov jarayonlari bu mamlakatda siyosiy hayotida juda ham muhim o'rin tutgan jarayonlar hisoblanadi. Ayniqsa mana yuqori kengashga bo'lgan saylovlar avvalo bu bayram desak ham bo'laveradi. Sizlarni bayram bilan tabriklaymiz va saylov jarayonlarida o'zim tajribasiga ega bo'lgan vakillardan iborat. Mana o'zim bir necha bor Qirg'izistonda saylovlarda ishtirok etganman. Demak, avvalo tushunishimiz kerak, darhaqiqat biz nafaqat xalqaro kuzatuvchi sifatida, yaqin qo'shni sifatida biz xursandmiz. Bugungi kunda mana sizlar bilan uchrashib turganimizdek, mana hokimimiz aytib o'tdilar, bizni bozorimiz ham, mozorimiz ham hammasi bir-birimizga quda andachilik, bu do'stlik, bu uzoq tarixlarga qarab ketadigan, demak xalqaro e'tirof etgan me'yorlarga rioya etgan holda o'tishiga biz ishonamiz. Albatta va mana shu qirg'iz xalqini o'zini bundan keyingi avvalo bizim mana shu do'stligimiz mustahkam bo'lsin, xudo andachiligimiz, mana shu oqibatimiz abadiy bo'lsin. Sizlarga mana shu bugungi saylovda omadlar tilab qolaman. Qo'shni oldingda bugun biz O'zbekiston Respublikasi hamda Qirg'iziston Respublikasi qo'shni mamlakat bo'lgani uchun juda ham mamnunman. Mana hokimimiz aytgandek, haqiqatan ham Farg'ona viloyatida 19 ta shahar tuman bo'ladigan bo'lsa, shuni boringki 70-80% Qirg'iziston orqali suv ichadi. Yigilik bo'lsin. Rahmat. Yarısı.
Boldu. Muna bugün Kırgız Respublikasının Jogorku Kengешинин депутаттарын шайлоо 28 ноябрь күнү турабыз. Жалпы Кадамжай району боюнча 74 шайлоо участкасы бар. Анда жалпы шайлоочулардын саны 115.740 түзөт. Ал эми Кадамжай районундагы шайлоо участкалары экиге бөлүнгөн. Баткен шайлоо округуга 5 айлык өкмөтү, анан калган 10 айлык өкмөтү биздин мына Кадамжай Кызылкая шайлоо округуна кирди, номер 3. Бул номер 3 Кадамжай шайлоо округунда 113.420 шайлоочуну түздү. Мына бүгүн биз дагы келип 81-26 шайлоо округунан шайлоодон өттүк. Элдин маанайы жакшы. Шайлоо участкалары бүгүн эртең менен саат 8-де бардык 74 шайлоо участкасында гимндер ойлонуп, ушул шайлоонун жүрүшү боюнча салтанаттуу ачылыш болду дагы. Шайлоолор мына башталды. Азыр эми биздин шайлоолор боюнча Кадамжай шайлоо округунан 17 талапкер бүгүн шайлоодон шайланат, бирөөсү депутат болот. Анан жалпы ушул Кадамжай районунун элине кайрылып кетет элем. Баарыңыздар келип, биздин ушул Кыргыз Республикасынын өзүбүздүн Жогорку Кеңешке депутатты шайлап бериңиздер. Эч кандай бир башка бир кандидатка бир же болсо талапкерге шайлоо боюнча айтпайбыз, бирок өзүңүздөрдүн тандооңуздарды жүргүзүп, шайлоого катышып, ушул конституциялык укугуңуздарды 5 жылга депутаттарды жөнөтүшүбүз керек. Шайлоочулар баарыңыздар келип, шайлоого катышып бериңиздер. Мен Белова Бегайым, председатель номер 81-26 Фрунзе участкасынан. Азыр бизде шайлоо жүрүп жатат. Баары жакшы, ийгиликтүү болуп жатат. Эми дагы адамдар келип, өздөрүнүн келечегин, өздөрүнүн дагы колдоосун келип шайлап кетишет деген үмүттөбүз.